Perezida Paul Kagame akanaba umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashize mu kiruhuko cy'izabukuru ba ofisiye bari bamaze igihe mu ngabo z'u Rwanda barimo batatu bo ku rwego rwa ba generali. Abagiye mu kiruhuko cy'izabukuru barimo Major General Emmanuel Bayingana wabaye umugaba wungirije w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Bayingana aheruka guhabwa inshingano zo kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Israel. Abandi bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo Major General Vincent Gatama wahoze ari umuyobozi wa diviziyo ya 4 y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu ntara y'Amajyepfo. Gatama kandi yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma yo kuva mu butumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique mu ntara ya Cabo Delgado aho yari umuhuzabikorwa wazo. Generali wa gatatu ni Brigade General Albert Rugambwa wahoze ari umuyobozi w'ingabo z'u Rwanda zikorera mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo na Nyagatare. Usibye rero aba basirikare umukuru w'igihugu yanemeje ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ry'abandi basirikare 1440 nk'uko ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwabitangaje. Ariko uyu munsi ndagira ngo dufate umwanya uhagije tugaruke kuri aba bajenerali bagera kuri batatu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yashize mu kiruhuko cy'izabukuru. Niki mu by'ukuri ubundi ukwiye kubamenyaho, niki cy'ingenzi kiberekeyeho, niyihe mirimo bakoze ndetse n'amateka yabo mu ngabo z'u Rwanda. Ndagira ngo n'ubu tubigarukeho kuko hari byinshi ukwiye kumenya kandi ni iby'ingenzi cyane kuko abangaba imyaka bari bamaze mu ngabo z'u Rwanda ni myinshi, nta n'umwe muri bo wari umaze mu ngabo z'u Rwanda munsi y'imyaka 35 hafi aho ngaho, kuko hafi ya bose binjiye mu ngabo z'u Rwanda mu gihe cyo gutangiza urugamba rwo kubohora u Rwanda. Binjiye n'ubundi ari inkotanyi mu myaka ya za 90. Rero kugeza na nize saha bari bakiri mu ngabo z'u Rwanda. Bagiriwe icyizere mu buryo mu by'ukuri bukomeye cyane. Ni byinshi mu by'ukuri ukwiye kubamenyaho. Reka rero tubihe umwanya, ari nako ngusaba gukora kuri subscribe niba uri mushya hano kuri Kivu News. Reka rero duhere kuri Major General Emmanuel Bayingana. Buri umwe n'ubundi turagenda tumugarukaho nkubwira iby'ingenzi ukwiye kumumenyaho, imirimo yakoze, amateka ye n'ibindi bitandukanye mu by'ukuri bimwerekeyeho. Turahera rero kuri Major General Emmanuel Bayingana. Uyu ni umwe mu barwanyi b'inkotanyi bamenyekanye cyane ubwo binjiraga mu rugamba rwo kubohora igihugu mu myaka ya za 90. Yagize rero uruhare rukomeye cyane mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 nyuma y'urugamba rwamaze imyaka 4. Mbere rero yuko ahabwa izindi nshingano nkuru za gisirikare yigeze kuba umuyobozi mukuru cyangwa se CEO w'ikigo cy'imari n'imigabane cy'ingabo z'u Rwanda aricyo Zigama CSS. Yaje rero guhabwa n'indi myanya ikomeye muri RDF. Mu myaka ya za 2019 yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere. Nyuma yaho muri Kamena 2021 aza kugirwa umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Yize rero mu mashuri akomeye ya gisirikare nka Ghana Armed Forces Command and Staff College muri Ghana ndetse na United States Air War College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Kamena 2026 yaraherutse n'ubundi guhabwa inshingano nshya na Perezida wa Repubulika zo guhagararira u Rwanda nka ambasaderi muri Israel. Mu by'ukuri nubwo yashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru ariko aracyafite uruhare rukomeye cyane n'ubundi muri guverinoma y'u Rwanda ndetse no mu nzego z'ubuyobozi, kuko n'ubundi birumvikana ahagarariye u Rwanda muri Israel kandi izo nshingano nazo ubwazo ni inshingano zikomeye cyane. Reka rero dukurikizeho Major General Vincent Gatama. Kimwe n'ubundi na bagenzi be ni umusirikare w'inaribonye mu cyahoze ari RPA wagize uruhare rukomeye cyane mu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Major General mu Kuboza 2023. Yabaye rero umuyobozi wa diviziyo ya 2 ikorera mu majyaruguru ndetse aza no kuba umuyobozi wa diviziyo ya 4 ikorera mu ntara y'Amajyepfo. Mu mpera rero z'umwaka 2020 yaje kugirwa umugaba w'ingabo z'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba zihuriye mu mutwe uzwi nka Eastern Africa Standby Force
ndavuga n'ubundi za nshingano zisigaye zibarizwamo Brigade General Ronald Rwivanga nawe aherutse kuzihabwa ejo bundi muri mwaka 2026 ubwo yavaga mu nshingano zo kuba umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda. Yaragiye n'ubundi muri izi nshingano zari zisanzwe zibarizwamo Major General Vincent Gatama. Mu mpera rero z'umwaka 2025 yoherejwe nk'umuhuzabikorwa n'umuyobozi mukuru w'inzego z'umutekano z'u Rwanda ari rwo Joint Task Force Commander mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique, asimbuye Major General Emi Ruvusha. Yasoje ubwo butumwa agaruka mu Rwanda ahabwa ikiruhuko cy'izabukuru. Undi rero ni Brigade General Albert Rugambwa. Usibye kuyobora ingabo mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo na Nyagatare, ndavuga n'ubundi kuyobora Brigade ya 402, yabaye kandi n'umuyobozi wa Brigade ya 201 ikorera mu nzego z'ibiyaga bigari n'uburengerazuba bw'igihugu. N'umusirikare n'ubundi uzwiho kuba intangarugero mu kubungabunga ubumwe n'ubudaheranwa bw'Abanyarwanda. Azwi cyane ku magambo akomeye yavuze ku munsi w'intwari agira ati, abaguye ku rugamba bagiye mu ijuru kandi natwe twasigaranye inkovu zarwo zitwibutsa ko tutarwaniye ubusa. Nimuzasinde aya mahoro mubona ngo mwibagirwe ikiguzi cyatanzwe ngo muyabone. Rugambwa rero yakunze kugaragara cyane mu biganiro bigamije n'ubundi kwigisha urubyiruko amateka y'igihugu muri gahunda yamenya amateka yawe, ndetse no guherekeza abasirikare basezerewe mu ngabo abereka amahirwe yo kwiteza imbere. Aba bajenerali rero bose n'ubundi bashimiwe byimazeyo mu muhango wabereye ku cyiciro gikuru cya RDF ku Kimihurura kubera umurava, ubwitange n'ikinyabupfura n'ubundi byabaranze mu gihe cyose bamaze mu gisirikare cy'u Rwanda. Rero ubabonye ku isura mu by'ukuri ntiwamenya ko imyaka yari imaze kuba myinshi, kuko nta n'umwe uri munsi y'imyaka 55, ahubwo ndakeka bose bashobora kuba wenda bari mu myaka 60. Ababizi muraza n'ubundi kutubwira munyuze ahanyuzwa ibitekerezo. Rero mu by'ukuri kuba batakiri kubarizwa mu ngabo z'u Rwanda ntibivuze ko batazigera bahabwa amahirwe yo guhabwa inshingano nko kuyobora za ambasade, guhabwa inshingano mu biro by'umukuru w'igihugu n'ibindi bitandukanye, kuko n'ubundi avuye mu ngabo z'u Rwanda asezerewe mu cyubahiro kandi akaba n'ubundi yari uw'agaciro. Rero abo nibo rwose bahawe ikiruhuko cy'izabukuru mu ngabo z'u Rwanda. Perezida Kagame mu by'ukuri ndakeka amaze gusezerera abo ku rwego rwa bajenerali mu ngabo z'u Rwanda. Uyu mwaka amaze gusezerera abo ku rwego rwa bajenerali inshuro 2, niba nibeshye muranyibutsa. Gusa ariko mu by'ukuri birumvikana abo ku rwego rwa generali basigaye mu ngabo z'u Rwanda ni bake. Rero abangaba nabo kuri ubu ngubu baracyabarizwa mu ngabo z'u Rwanda, ariko n'ubundi imirimo yabo mu ngabo z'u Rwanda ntabwo bakiyikora. bashobora kuzahabwa inshingano zindi zirimo n'ubundi ukuyobora za ambasade n'ibindi bitandukanye. Rero nk'uko nabikubwiye, Perezida Kagame ntiyasezereye mu ngabo z'u Rwanda aba gusa, ariko abo n'ubundi twabashije kumenya imyirondoro yabo, ndetse yanatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Nabangaba n'ubundi bagera kuri 3, cyane ko n'ubundi ari bo benshi bifuzaga n'ubundi kumenya, kuko bari bafite imirimo ikomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda. Ikindi kandi nanone bari bafite izina rikomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda. Reka rero ngushimire cyane kuri wowe wafashe umwanya ukabana natwe mu makuru n'inkuru tudahema kukugezaho ko bwije no kubukeye. Nakagaruka umenya neza niba n'ubundi warakoze ahanditse subscribe. Ndagushimiye.